Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, good people. Welcome again to our social media platforms, especially here on YouTube platform. So, bakazariza kuri YouTube channel yacu, niba uri mushya kanda subscribe, ukore no konzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi, like, share, comment, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yanyu. Twizere ko mumeze neza n'abatameze neza mwese. Mwihangane, uyu munsi bimeze neza, ejo bikamera nabi, uyu munsi bikamera neza, ejo bikamera neza. So, nawamenye. Ibyiza rero nuko twajye tugira kwihangana. Murakaza neza rero, aha turi mu murenge wa Rubavu mu Byahi. Turi ku muhanda nkuko muri kubyumva, n'imodoka zikujya zinyuraho. Tubazaniye inzu iri mu kibanza gifite metero kare 507, turi kwitangira miliyoni 45 gusa. Ni muri zoning area ya R3. So, ndaza kubatembereza kuko na ahantu hanini, inyuma hariho handi hantu hanini cyane wakubakamo na kadastre yawe. Muraza tujyane aha hantu, na ahantu heza cyane, ni ku muhanda neza. Tumva nta bindi bintu byinshi nababwira kuko umuhanda ngira ngo muri kuwumva mu Byahi muri Rubavu. So, muraza tujyane mbereke ahandi hantu hanini aho hari inyuma mu gikari wakubakamo indi kadastre, kuko ni inzu ubwayo ni kadastre. So, as you can see, n'ahantu hanini mgikari, n'ahantu hanini, no kwirembo n'ahantu hanini. If you are interested, twandikire ku mbuga nkoranyambaga zacu zose, cyangwa se muri iyi video ahantu hagena umwanya wa comment, ushaka visite, ushaka gusobanuza ibindi bisobanuro. Wibutsa ko ibyangombwa byose biba bihari, ugura uhita ukorerwa mutation. Nkuko mubona hano n'ahandi hantu hanini wahita ushyiramo indi kadastre yawe, ndetse n'iyi kadastere ushaka wayivugurura cyangwa se ukayibamo uko nguko imeze. Hano ni muri zoning area ya R3, miliyoni 45. Ni mu kibanza gifite metero kare 507. Twandikire cyangwa uduhamagare. Rubavu Buy and Sell, turizewe cyane mu kugura no kugurisha abanza n'amazu mu buryo bwihuse. Dukorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially akarere ka Rubavu ndetse na ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha kugura no kugurisha ibibanza n'amazu mu buryo bwihuse. Tukabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa by'igihe kirekire, tukabafasha no kubyamamaza. Ibindi bisobanuro twandikira kuri nimero ubona kuri screen yawe, cyangwa se udusure ku mbuga nkoranyambaga zacu zose dukoresha: TikTok, Instagram, Facebook, YouTube. Amazina namwe ni Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell, your trusted real estate partner. We always here for you.